wayase etutu typhoid ulcer ayemkro oboa no ehyehew wachikase no eye wo ya Ebusia ye mamu nyina mo adwubio eba Sompa so ene enumre wo hye ye nyansa don no a no nsia no apa community no aduasa enum 635 ene eye kwasiada dwumadi a edrusu eye healing point na dwumadi we no eba wakwa mu kwasiada bia enumre ebra no nsia no enya abo apem ye na news team no ase se wonomodi no nsia bremu kase no ebesom yen na de edrusu eye wapomuden ensam aya na adokotafo a wonom free 21st clinic, the clinic of our time. Adokotafo madwuma bobe ewo ayahwem ene tenase na yafa yade baako na yadese mu ema wate ase ye ka 21st clinic ya na waje so se the sciatica expert esansa wonom ene omokohwehwe yade no a aya esa oto ase intini no ekosi wonamro mu no etimi yabo yapa ma yetimi kura de obi koto ayasabia bi ho kura ne de ne ko adunsifo so bi ho ne de ne ko asodem na wonom ko hu se edi no de sciatica no wonom na womutimi esasa yade no enye no nko a ye hye yade bebre ewo yakache enanwumre dokota pani efri wonom akache atenase na wo hye yen ewo Terra 1 TV no eso afei Sompa so eda so live ya wotie nka Facebook no na afei babia na yen semre no ye bekọ dokota nchen sanse watena se dada na ebre ebe mu nso a nso betumi abadwumadie ne so na wasem bi sabi anase wo yade bi a ehaw no se dokota amoso korampo a na wodie no so watumi ebisa ho asem me amedi dwumadi ho chame medini abana bedu adepa kofi asem enne da pono so no na wachi ba akonimu no yedi enkomo efa the silent battle of infertility na dokota de yefa emma no afem ena dokota se yebefa emma no afem na wachi ba akoni yetensam pa se emma su wodem enya asem ketwa ena mawo nti emema so ena yebete se musu wodem mu bisada e wa bra wo no emma na Dr. Sisters atenase doctor majoy Yosumuni aba na wo hote sen wo ye na wo so adom eni ahwe yi 21st clinic akache wokode oh e ho ye boko edo bwade last week accommodate no mafo brinati na woman bi utemi a wo around hachu side woko madina mo patam ho na owo se utemi na abechia wanyumri oba no be kan se ma mere hoye pa yes na re ho sem ne se ono free akra ha onu akra ha ba bia of the northern part na ne kunu be fa no free ho bae na mo bae no na ne kunu se ene mo nye enti enyi sem ba na mo yego ana afi de nso osan so ma e ma ne nonnom sa contraceptive pills no se be ya bobo ne ho ban e ma nyi se ne mantem abra a onya anya den onye ready ne kunu se onya ready ono de se waba ide waba obetana ne kunu so nti de ono be ye ne bia no na oti nti akwakoba se o ma ne nonnom enduro na yinyi se na afedie tama ne kunu anya adwuma a o sisu anase mo satete mo bobra no na o mo hwehwe nyinse na emma wa ya ma afedie be o se oba no ebusuan Sompa FM ene ne ndi ne ye o pe because mo so obusuan bi an ben wa ha nti ma ne mba nka onka ho on pe obi a o ben fi a bibi ni a metumi aden asonde ene odo nti o de chire bae sisi amene wakasai papa no ayere yakayaka de a esan se o mo ahwehwe nyinsen na ama nyinsen na atimi amba for solid 15 years a one na atena nyinsen na amma no papa na agya no wagya na si afede akwale oba foforo enam se wanya oba foforo person wale nti na oye den oye niam bia o se ono de o mpam no wa na obekọ nti atiti mu ode ne fam no so ede okọ nti wakọ sisi anso no ne hawa kese pa ne se ne watwabra wantimi awo
na say odo we ntina why den odi be ma ye chi ya ama afi de wa pra no ho awo no mu nyina batla ya ntimi ama na wo so nyese mentimi wo ana se nyese mentimi fa nyise ma fa nyise ne da wa nkasa me wa na fa nyise wa o defo na mama ye den me yiguye se ne guye wa na ma toto aduru ma me no me ye afi de ye hwehwe bi na ma masidani wa yi mi ama te na asem no na ye mi roho pa na nyezi afi de sisi a se oni obi a wa fifi a ono nso ye de ni nam ne ba bi a okonya clean na adwuma na clean adwuma no se kansem no se nye oni kola wa ba bi obeboa no oni buhia ne oba bi abuhia beboa because already no buhia fo na den e ya aka o ntumi ko na chi ha nso ne kunu so ayi na ma akofa oba afoforo na ono na atena nti ono ka ono nko na ene nam nti de meka ama mema na ye nti ne se etoda ema timi di echi omo timi ye den se obi asacrifice jani papa fie bia na papa fie bi wo ho ska wo fie ye hwe na ebetumi ahwe no but waja ni nyina den aba betena wo so se odo nti se wo ne ntina bobra nti na wo betena wo so na eba se mre bi na o hwe bibi na ama na wanya botre manfair treatment se dey at least on su engu so but se akoba se uko one ne kwa na wakọja ne kwantifina o pa oba bi kwa eya na eya de a eya homete ete akoma na ma no eya na se ye ka se infertility na de bia no ye de bo ama no nko an so no last week se ye kan no ye se ama de wo ho me ma dress ready ho na ma de no most of time no se ye bo ne tofa ye ka se ebi wo ho na eye ovulatory problems na ni pa no se de wa watu kosua ama kosua no etimi kokohia be ma ho nso na etimi den e fa nyinsen no eno na ya na entimi nko esa se hormonal imbalances bi etimi ma ne entimi ntukosua afi de tubes bi etimi block e ma ne entimi nya den e ntukosua e ma kosua ne entimi kokohia sperms e ma nyinsen ne ba eto da nso ka se infection so etimi di sa how no ye den e de ba yesa nso ka se bi wo ha ye lifestyle se ye de enyama hihye ase ana se ye no maduro se be ya ye mfa yin se ne adede no nyina na etimi di sa hawo no nyina eba eno ye ma ne fam ena no ye mema no sisia no ye mema infertility kosoro pa nso ye nim munnim wo ho ye nim still na general public wo hia more education e fa sa we ho ba ye mfa so bo ne to e ma no bebre se omo na entimi enwo na ya nkasa na ye problem pa ye mema no yo e sha ase na obo se omo ye den wo ye strong wo hia oba wo tumi bo djuma se de we a wo se obo onim se adwuma na wo ye na so ani oba no betumi afanye se wo but then kai hu se wo ko wanim no enema betumi aye den asesa ontumi nya se de we akane no se de we ositi first no enti se ya ka ma we a mema hawa ne kase sperm quality na se ya mema be sperms aye produce no ne quality no e wo form enim quality no wo form enka se phone na nka wo koto phone na ye nyina nim se phone aye quality pa na ye chere se ye hwehwe iPhone and Samsung no na eya na ye dwen se eno na quality phone na ope quality phone na iPhone na ye den e dan so ko other phones nyina am now going forward no iPhone 4 betimi ye mistake bi betimi aba na ma ne quality no munti ye for Friday aba be from ana se problem betimi aba ne quality no se we na nka ye adwuma ntemtem aye no ho betimi aba asam me dey example enti ye mema no the quality of sperms no ye hwe the sperm count number 1 sperms are ye produce no ni do sen na ye timi ye den e produce ye ejaculate adodo sen na ye den ye ejaculate maneko ye ti asese se wo ye be ma na one oba ehia opia nsu na e ba no e wo se sa nsu no doctor me anyumre wa mama sere yes sa no se me kan ro na obi activity ase sa nsu na epie no e wo se sperm cells na wo mu no e nsu e na sperm cells mo no e de e wo mu e wo se o timi na 15 to 20 million cells 15 to 20 million cells in milliliter of a year nsu na e ba no o se o timi nya 15 to 20 million cells as sperm cells no e wo se timi ko ba na se okay nti eno no kwa wo highest chance e oba na betimi eden anyem but say wo de no e wo below that
wo problem sɛ wo de no ulisi a na sperm count no do sa 15 million na 15 million na and number 10 12 13 mu hɔ a just say wo de no wo sperm count no e wo form now your sounds of sperm motility no ka say the way a sperm no e betumi aden asre mi akɔ na producer nka betumi ma sperm ayi na e wo we no so a na ohun sperm say the way sete e wo ti ni ti wo hɔ ayɛ te sɛ konkonti ba good say wo hwɛ ayi a wo mo hwɛ your Facebook no anase wo hwɛ TV so no wo be hu sperms a enam e wo oba na ni tools mu a ekɔ now we na wo hu no e ni ti e wo kon our neck and e wo tail now motility no wo say sperm no e normal say we hu na ni ti enye kese bebre say wo hwɛ abnormality say wo sperm cell ni mu a ebi wo hɔ a ni ti eso ebi wo hɔ a ni neck no eso na ni dua no short entimi ma ne some nkɔ sɛ ne ti no so a entimi some enye den enkɔ e ba sɛ ebi wo hɔ a etimi ba ne ti no mienu mienu a entimi some nkɔ but say we hu no these are normal cells a sperm cell a den be ma bia no sɛ opia o sɛ de we do so na wo so bebre na onya de gumpe ebi adi amerika de be di kan akokɔ pem kosua no ɛno na ɛfa nyinsan no etompe bebre ni nyina sa million cells a meka nyina ba ko pɛ na be adwuma ba ko pɛ edi kan ko duru bia kosua no wona na edinti epem na etimi wura mu a na atum na sa kosua no ho edindin preko pɛ de eba bia entimi nya dan ewura me biom ɛno na last week no ka sɛ afa bi beba no yes ekwa na omo maka na san aba amo abekwa a san ba anase de ekwa no se ntimi san ba po a enore hye oba no entimi nya dan entimi ba bet enore hye oba no esiesie oba no anti omo ka se sperm ni siesie masses no kra wo hu because enam ho na protein ni ada we a enwenduro ho a ede ko okay enti esiesie oba no na oba no body no fresh yes enti ba ko pe anase se mienu na atimi bo wura mu a ho na obanya twins ebi o atimi wura mu na a divide na wanya twins now the e kan se ekwa a na ne ti no emu edu na entimi ekwa a entimi nya den ensome contentam ebi wo kwan mu se ne dua no ehwa anase ne dua no eye ekwakoye kese so boro so a entimi ma ne nya den ensome nko enti motility rate no enam mema bebre na no e wo sa problem no omo release sperm so all right ne dodo no edo so but then entimi nya den ensome nko wanya or blood or sperm count no enough but any ahoden a ebetimi aden e asome akọ now you will be a friend morphology ni can about ne size no and the shape okay shape no said we make no ne shape no ebetumi abasa ne ti no aye kese ebro normal no ebetumi abasa ne dua no aye kese che ne timpo ebi wa ne ti no swa be ne dua no eso entimi man good say o hwe screen so a ohu a first one na wo honom no normal first one na wo so wo soro no left far left ohu say eno no ne ti no normal ne dua no bibia okay ebetumi ade asome akọ ba ko na wo honom so no wa say ne ti no eso be black one bi wo honom a yinti ama ensu a wo ho a entimi man ye den enko papa o hwe third one no so a eno no so a entimi eni ahode ebetumi ade akọ fourth one ne de ne ti no den eso ono etikelenkele yes eno so entimi nya den enko amerika now fifth one no wo hwe a eno so no ne ti mienu entimi nya den wetwi na wetwi ha entimi nya den enko ntam now fifth dem so no ne dua no akọ mienu eno so entimi ma ne nya den enko last one wo hwe a ne dua no ahono aye kese ne nyina aye abnormalities a etimi ba ayem ne morphology no atimi affected entimi nya den enko mema mebre na no utumi starting normal say na utumi produce normal blood sperm count utumi produce na quality a etimi nya den extreme ko ni motility no high after dey o check in morphology no so I no so high be perfect but going forward to enema bi ebetimi interfere emma sa how we know etimi esi the edikan temperature your body temperature o hwe
ye nipa dia na ye hia na me ka no raw they already aka no boss yes o hwa ye boss na e hangi ho na e hangi ho no e wo say ne body temperature no e lower than ye nipa dia okay ye nipa dia body temperature ya na range from 35.2 to 60 36.2 but sperm your boss no temperature na pe no ye 34 to 35 and you can say embro sa okay so now e ho be ye no e be ye no and you can say embro sa now say ekoba say wo de no say ekoba say wo de no say na etie na heat eba mu a good say wo hwe ye hwe na say na etie and say your ball na say na etie now we obi a oya driver ni atena engine so especially trotro drivers watena engine so drive ma engine no abi okra we passenger kra no kotena front seat a because anopa nyina no sa na tie all the tin so now o say we nyame boy na say o say we hang say heat bar hang e move far away from the body na hang o hono say be ya e be nya mframa say be loose na enye den body heat ni ba be ka ho now awo ba pe na o say ayira na screw to no ay den na akwa share inside na ya shen akwa tapi body temperature no say awo ba na awura inside na akwa tapi body temperature no okay eno no ampe cold eno so ampe awo special ampe cold say what dan your cold na asane na say kokotale body no say what dan she pe na ahange esan pen frama sa na eye na adwuma sa na nyame ebo no empe heat and also empe cold now o hwe say the way sitie na wa hu veins varicocele na hu no wa veins be ye blue kakra no now say moja no kura eba boss ho a na moja no emu ye hia abeduru ho no ma de eye ne say e wo coolant bi e wo baby e blue no etimi cooli moja no ansana akọ no before say bedru honom no edi kan ekuli no edi kan make sure say moja na efri no akoma ne mo eba na eye hye no insan say why exercise why adwuma bi amma fifre till na moja no heat e ba moja no mu before say ebedru boss ho no na special veins na wo honom no make sure say ekuli no ansana ayeden akọ be ma ne ho akọ boss na boss na dey ayu su moja no but say ekoba say wo de no problem bi aba na entimi enkulu a che say ekwa ba bia sperm cells produce no akọ affect no e ma ne ntimi produce yie say produce yie mpo a bon say the way before say sperm be produce no produce wo tubes bi a ye frɛ seminiferous tubules sa seminiferous tubules no ho na ya produce a travel to epididymis na akokoda ho na anyini ansana why then what release out nti nye say o boss we produce sperm na right away o pia go da bi produce take days na produce we akoda epididymis honom na anyini we a esua how to swim yes and don't be sure say the way I be swimming it's me den akọ enti ni nyina be take days e wo honom okay and so in the process say nyini wo honom in the process say esua swimming no e ko ba say heat e kana ni nyini no e be affected nyini e hono be hu say baabi eso chen baabi e hono be hu say baabi so ho aye den e ba with double head and now hu say bi wo hono the tail no eswa na the two eso enti no cha no ne honde no the quality no aba from it's as a heat right then about the contact about contact into heat now say o hwe varicocele we aye hu na enye normal first one normal second one enye normal think can baby say blue no yes e be a deep a chain bi yes and I will say o hwe ne kese no so a e be a kese chain bi the first one no normal one no second one no e che say ahoho intino na edi moja efiri akoma ne mu edi kokoma o boss no saa intino no aho ahye moja enti ahye moja na etimi gina ho ama moja no na boss no enya oxygen yi enya nutrients yi ema ne ntimi ema
or sperms now or produce no etimi ye den enyini yie esan say moja ababeta ho no na moja na ta ho no entimi sa na chi nkwa akoma no ho say obi akọ hospital ma o ka say online wanya varicose veins a sa varicose veins no the same thing eno anyway na esi wo boss no ho we different from hydrocell me sure say ye ka say obi bisa say eno na ye etwona na etwona different from we we ntini etwono o tohwe no ana say o boss no baby hang no skin na cover ho no ana say no honam na ɛwɔ ho no ɛno atimi hye nsuo na o boss no ɛnenam nsuo ni mu ɛno na hydrocell just say nsuo aba be hye bottle ni mu mema use bottle bottle na boss no ɛsensɛm mu enti nsuo timi be fele sa bottle ni mu nti nsuo no fele ho a ɛno na hydrocell be no kra no na and time need direct how to say the way sperm be produce and I say wo ho asam the aye ne say to da na e ma heat e ba do nsuo no etumi ma heat e be gina ho a bit ma affect no but na most of time wo atwa anu twa say wontumi wo omo mo watch no betumi awo pa betumi awo because it doesn't have direct effect on the sperm production until sperm be produce kama just that heat and na nsuo na e wo honom no with time no e betumi yae den ama e betumi ma infection no so betumi den aba na wo mo watch de ya wo de abebomu yi mimbisa say wo say wo se cells no no wo sperm ni mo no wo so mo dodo ye be say 15 million to 20 million so wo mo so mo boss no ya akese sa na betumi produce more than that ana hadwen that be enye say enye boss na ye kese o nsuo na be den e be tata ho okay yes and sometimes on sperm production no and sheda emfa ho say obo no ye kese ana say eswa at say no for good oba no for emfa ho say o dey so kese ana say eso e bi at me produce breast milk enti no say obi dey kra no swa na so it's me produce pa the quality na ye hwehwe yes e bi dey so but so no ba no to ali fuso na nya dem akwala no sa na etie enti your boss no emfa ho ne kese ene ne ketoa bia ebetimi aden aye adwuma yes the ye hwehwe ne say the quality no em produce quality cells no na etimi aden ene ne dodo no na etimi kokodi dwuma a wo say den edi na obi say asam ane me pese me hu say obi betimi a produce cells more than 20 million na yes betimi produce be bree eno so ye a producer say dodo na eko okay but video bi wo hono ma em produce kra enti omo no eduru be ma bi eduru the age of 10 to 12 years ekwa wa produce start say produce sperms yes at the age of 10 odi agora 10 years obo betimi anyim na yie yes enti at the age of 10 no be ma bia no etimi start say all produce sperm cells e wo ni padua no mo eno ntina okoduru ne 12 yina na all started wet dreams wet dreams no that means fully no wa produce bia den or have it say or da or have it dream and e bi den eko yes until at that point e bi o ha ni de no em produce kra at that age all this are konyini until no sa no I wanted the own to me only obi of our bar on to me or band me finding say just how no de kra and to me produce kra e bi o ha ni de produce but e nsuo kwa ye seme no kwa seme no ena sperm cells no ewom semen ena sperm cells no eden ewom nsuo sa nsuo no se ukona opina wode no o se na wode no nsuo a e wo se nka ye sticky kakra na ye thick but se wo hwara wode no enye thick enye sticky na ye nsuo a eno no che se wode no sperm cells a wo mu no esfa na de betuma mana ba ne se ebia wode no obody no entering produce and also boss entering produce enough low sperm count ebi also wa overuse machine no machine gun no we use no do aba say yes you most of the time no bad sex lifestyle no it mean this how no e dey ba ye ka say sex no good say obi a be ma bia no
onya ne de bia mpo a enka ye good but release once pe just one round one more okay. 4 rounds no 5 rounds that is bad yes so betimi akwa at least 2 enough na 2-3 days na wasan dey wasan kobi but now no insan say nipa no what time na che na wabenya ne da koro ana say untanya bi obenya ne one day na opese odi ne nyina aguso and no say na emboa yes because the oye no number 1 all the how pressure and all the super prostate so number 2 sperm cells are all produce no e take days answer na nyini nke baba da ho na war release imagine say war release 15,000 and I say 20,000 and that 20 million e be a million na 2 million 15 million 20 million now why at a time within the next few minutes another 20 million asaba within the next 30 minutes and I say why you ho kakra no another 60 million 20 million aba say na akọ 60 into nipadua no say na o betimi po produce say wiki nipadua no wiki ho at least 2 na okay say no na nkyerɛ sɛ wo yɛ bema o produce every day bia no millions of sperm cells produce every day bia now produce we a akasa e benyini take days answer den enyini be say how many days no e betimi take like mostly 1 week like 1 week up to 2 weeks answer den etimi den enyini now ye bema no so no ebi o ho enyini a enyini no ebi etimi den ewu ebi timi den esai enopa bia no homachi bia no bema ne bema ye den esore Sompa FM esore gina so na wantimi anya bi nya emma sperm cells no are ready to move once are ready to move na wantimi anya bibia no some of them ebe move kakra it will move out of the epididymis bibia na store no ebe move ho kakra enti move ho kakra na eda bibia akoda no enye safe ma mo because enye honye ne da bre ebe wu enti ya na ebi mo ho a oni oba hia na we say under 1 minute and I say under 2 minutes aya mo fa che mema no normal sa nya me boy yes under 1 minute under 2 minutes no instead said and homachi na wa swale na one thing anya hwe no sperm cells no move away from epididymis no na akoda vast difference on no manka e wo say ready say nka otumi ejaculate na oba bia ne unche wa anya hwe eno no sa no bia da no ebewu those sperms will die cells no bia da no nye condition ma ebewu nti ewu a eda obanya oba wo ne be ya yi no all those dead sperm cells no it has to come out I will say ba okay nti o start pe eno no be di kan ba nti o person hu strength then o second one na o say we o try so ye na one hu strength ma mi bisa o question bi wo de wo kan enu nti na se be ma eye sex ache na o hia bia ne ho bantem na yes because all ye BH no all the dead sperm cells no ni na aboabo no e wo trips mu enti moment na obanya o stimulating no no e be ba first enti eno di kan ba ye very thick o check here no ye very thick eno so no the least chance our least chance abit me impregnate oba okay yes enti most of time o ko yes sperm analysis a ye ngi saa we no ye ngi saa sperm so ne be say no mo say no ye bia ana me say that o ka bisa how long can wa ye bi near the ade enti opekura na bia won je first one na eba no mo je second one no yes enti no sa no opese hu se ho eden opese onyim oba then second one na eba no eno na betima eden ama oba na eden afanyi se because eno na cells a wo ho nyina ye live ones ni nyina wo ho den a ebetimi eden anyim oba ma na yie these are all strategies so wo your be ma na opese onyim oba a obetimi eden a follow make sure say first one no otumi ko second one na healthy sperm cells are eba no otumi den okay but alcohol any your lifestyle so etumi ma your quality of sperms no eba from your lifestyle alcoholism bibia beka bia na ebo alcohol din substances are age eguyemu any endura ye nom say be ya yemetimi aye adwuma no ni nyina affect the quality of your sperms are ye produce and we produce sperm though but enye enough ni ahoden so ebi o ha abnormalities na wo no doso enti eno sa doso na enti mi nkonye so we produce sperms we na at least 60% or 60% abnormal
70% abnormal de aka na ekituwa bi na aka ebe den na etimi aden aye adwuma entimi nya adwuma enti o say yen hwe lifestyle ye say be a entimi man how no infection ba ko a etimi ma ye mema nowadays ye mema no yentimi produce quality sperm cells. Okay. Now, so share good image no me here say image that good. O share say image we a leukocytes. Leukocytes are white blood cells. Now, and sperm cells na ninam. Ebi o ho abakọ scan. Obetimi yebetimi agi ne sperms na ya hwe no. Ya hu say white blood cells e do so bebre awo ne sperms mo. Eno che say nipa no is undergoing either inflammation and say infection. Wanya STIs, wanya any of either urinary tract infection or any form of the STIs, wanya bi. And as I am no, akọ dru baby a produce sperms no. Eko dru baby a sperms no da. Na o check here na o say white blood cells are eno na fighting infection no. Eno ko check here na aye bebre e wo. Enti STIs, we will be our infection chronic infection. Chronic one. Ebi o ti wo gonorrhea for so many years. So many years. No chiche. Na o chiche. It is always infection I check for so many years ebe kwa na didi mo na akokodru o boss mu na affect the quality of sperm cells or produce. And to produce all right but enye healthy enough. I be tell mo obiden enyem. And into na ya na most of time no o here preconception advice and I say counseling answer na wa call. Okay, you better advise so check it. Some of these things. Now we know what infection. Now what treating infection. Now what show did ye? Obi did ye? Now I'm a banana nourish be man. Come on. Yes, you have to nourish yourself. You have to nourish the sperms. Now the sperms are all produced no. Now when you're healthy ones more. Say be ya bit me and you know ba. Nowadays you value a juma chain. You do need ye. You value a juma a chain exercise. Yet prolonged sitting in there to affect the quality of your sperms. Prolonged sitting, infection, prolonged sitting, now affecting no. Now, my infant blaming now to a ban. Going forward, we are strong, but Okonya infection alongside. Now, Okonya gonorrhea, Okonya syphilis, Okonya chlamydia, Okonya herpes. Ninya infection, I bet to my quality of sperms no. A bathroom. It's a bathroom at the time I will hear one. Now I want in your day. Emma. Doctor, mami misa wasem bi o. Enkwada be say 7 years, 8 years upwards. Oye bema. Ya na ne boss no. Uhun sakra ya kakra bi wo ho. Ebi wo ho a ya mami mbeka say ne mema ya de no aba. Bi wo ho a ne aba na edem no etimi yira. Na afe yesesesa no ebibidro ni ade a na ensanso metom. Ewo mu a esan ba. Na yasa ye na dura na eko se saade no to so kwaso a ebetimi aha ne sperm cells ana ebetimi aha no na yebetimi wo akwala mpo na ne boss no antimi adescend antimi abebeto sac ni mu yes enti eno no je se ye ma na dura na se ye de ne fa ayi specialist for him say be ya wetimi ma cells boss no ba beto sac descend abeto sac ni mu ebi o ho ade de o ho but say we aka no etimi san na chi na akọ yira anya say ayira but akọ back say your muscles be a contractor etwene back etimi kọ back just say omundo maduro na ayeden asasa ni aba yes ebi nso ho no ma otimi nya sa hydrocell ameka no abra osa yes hydrocell bi o ha wo busua ne mu pa ene varicocell no e wo busua ne mu etimi fa busua enti o swa no otimi hu na tempia no won say ne pelvic area no eye ne yaye na say ne hwe no ne boss no eye na eye ne ya yes akwala ketro but etimi ya ne ya saa na ye ma na duru na onom ni nyina etimi affect the quality of sperm any ne dodo a ebetimi aden a produce yes enti going forward no say o sha ase na hu a na o treat a na etimi kwa fine na betimi aden atono na why normal na otimi produce oni obada a obetimi aden anyem obano yes ya da se enti no doctor pensio bi gu mu na se na ye ne etifo ye nkan chetifo se ne doctor sisters ya with 21st clinic and etwetwe nkomo last week ye hwe ma ne ede ni nyina fa awo a emma ene emema no so
yɛde abɛyi na 21st clinic wɔn yɛaso yɛ no ɛdɔɔso na yɛmmɔ bi nkyerɛ wo sɛ wopie mu wɔ nkran yɛatantra hill runabout yɛwɔ hɔ dr panini na ɛte ha no nti no yadeɛ biaa deɛ ɔbɔbɔ suo yi bi sɛ wodie wɔ mu a yɛ a no wakɔ sciatica no nso yɛn ɛne yɛtu aseɛ ɛde ɛma wɔ nti tantra hill runabout yɛwɔ hɔ a yɛdi adwuma wopie mu ɛwɔ tama roman asafo no akyi ɛhɔ nso yɛbutu hɔ kaasoa new market hɔ obom kwantempɔn no so 21st clinic wobɛhu yɛn kumase ahwia overseas yɛde Sompa TV Sompa FM ɛna wabrosan kro na mu sonya ne nso regional hospital no first gate yɛne wɔ mo ɛna di nhwɛ animu tachiman ɛnka ne GN bank dan no mu yɛbutu hɔ a yɛdi adwuma nkranza yɛbɛn children's park no ɛyɛ 21st clinic takwa low cost yɛne takwa Sompa ɛna wabrosan kro na mu takwa de afie kuma number 9 taxi station ho enso obehu yen brekum ye wo ho gos ye ho boase ye wo ho 21st clinic doctor penny ene ene no edin komoyi omo mai mini kan fa to dwama na bo ogu phone no so na doctor wi a na ono so de ne de ato so 0540 311311 e mane de edu 0540 311311 Dr. Manu no 21st clinic chroto honum yensan so ko doctor nchen biu bra wa pensu egu nim na se doc yaba yes sir ye so a ye mema ne bi a ye exposed to chemicals ebi ne weedicides pesticides ne ada chemicals a toxins a eta ko ewurawura ni padua ne adwuma ye ebi so adwuma a oye ne se duru nkwa na ode eden ode ye adwuma maybe we akuani na o tembia no o boy duro tembia no o de insecticides sa pesticides nyina no se bia wo ko su ni wo afuo so na o de igu na mu no ni nyina ya de affect o cells no yes say and I say ma your quality of sperm cells no e ba form enti ye hwe ye wo akuani and so you be adwuma a o ye no e ya de a wo use toxins chemicals na susu emane wura system no mu wura system no bebre a se woni padua and omo ye exposed to radiations maybe we so no a radiologist o twa scan o ye x-ray MRI ne sa anema no tem bia no mo inside honom no enye so safe say tem bia no wo ho sa bebre and also no affect the quality of sperm production then almost I will go through chemotherapy and other stuff. Also, some of these challenges are coming. How we bring Anna at me, Emma, I want some diabetes. Siciliale, you'll be also Siciliale. And more by my summer and coy, Beman to me, Jonathan, I boy Juma. Some more spam na soon. And no crowd, no, and to me, Jonathan Cram, I want to make the Assetto at Tokrubi. Aye, Juma. And also, idea it may affect I won't want some prostate. Yes, or more prostate issue, no. Yeah, na affected on my masam. A bit inflammation, not no. It may affected way. Now, aside sperm quality, no. I did back one, it may hydrate, hormonal imbalances are every chronic stress. Chronic imbalances caused by chronic what? Stress. And yes, stress keke chronic. Say man the end the all can stress keke no na enya chronic. But remember the end the chronic. Yes, just say I was watching. And I say can't pressure and I say stress remember fan be breach ma. Say say kasam. If ye any abrabode nyema be bre and mama wu mod e jam ma ofie because pressure, family pressure, juma work pressure. Just a bibia pressure on your bema. Kase obi tumi kase ni kunu e bona ko ma and I say week or man say 5,000 and I say or Samsung ni car man mba na nchen and I say only dia only fear only 10,000 20,000 account mu a me mba na nchen na we obi aforce no ho say obai mi pen just on meet our conditions in na ordinary ko ba fi say we need want to me provide there imagine the kind of pressure on the mouth imagine pressure pa Emma, I want to top pressure, my member. And I feel there so no. Doctor. Juma so pressure, family pressure. A yana nina no ya dear, a hard drink. So under serious stressor.
Emma last we make no ye hypothalamus produce releasing hormones be trigger Emma ye pituitary gland produce sex hormones ebetimi aboa Emma yetimi produce sperms ebetimi affected your follicle stimulating hormone your luteinizing hormone your testosterone produce ne nyina ye hormones boa Emma sperm cells produce okay Emma na de Emma yetimi de adwuma now say ba say wo stress mu a o hypothalamus no entimi nya adwuma and your commanding center commande eno na ma command Emma pituitary gland edi ne adwuma say eno na command na timi anko a ebe de na pituitary gland ehu say na hanom no ehia so produce we na aye nti ba sa na nipa no hormones na anko a ontimi produce even the sperms na nkasa no entimi produce na wanyini na otimi eden aye entimi de akoko yes nti eno sa no etimi ha adwen etimi ma memasem enko yi kura ebi o ho a low sex drive ebi o ho a enam say nipa no owo yi stress mu no e ma the sex drive no eko fom kra ohu oba kra mpo a ensalimpo yes nti obi etimi ye complain say minimum kuna tena dem for 2 months ni kunu mba me nchen oya na dwen say ni kunu epie kwa abonten enam TV a ode ne fa so enam ntokwa bi ena mema bi so ho no ma on pese oba ko oba nchen na wa pie na ato ho oba na wa san pie no oh me dem abre me sa ne ma na oye na ebetumi aputo be ma no off okay yes enye obi ho a ne o prepare na o press am na ba ho ne o still na o de ba ba so ebi also a ne bufu ana say o yes like o ya na ne mood esesa pe a no entimi so le biom ono so kra no ba won chen biom ebi ano ne na mabonte ebi ho a obekọ abonte bi ho a onko abonte but ehye no ono kra no ade no ohun say ahonde ne hyeda ni ho sa enti ne no ato na adwimu na wato na adwimu na namba bi enti na wanga samasaf ubasaf akire ko e complain say me na say me kunu oba me nchen sa stress no etimi ma sex drive no e ko very low e ko low a then now one having a frequently mostly e kasa wo your bema now per se mo panyin say a I will say at least a week no mutumi nya 3 times in a week a week mo ankwaa na 3 times nti se utumi nya frequently wo higher chance oba no e betimi adan afanyi say because sperms no e to oba no mu a etimi di like 2-3 days answer na sperms adan but dan say ya no ye member no ya dodo na sperm quality no wo fom enti entimi nya dan and that up to that week no ka say oba no so no na se etimi the sperm size and I said na se no nsu na wo mu no etimi atwan and my sperms no etimi nya den esremi nko etimi ba say sperms so etompe na environment nya conducive man no etimi ba say oba no na se no acidic acidic ninti no ma oba no sperms no entimi survive e wo ho no enti wo say ni nyina san na chiba na say ebewu ana ayeden ewu enti eno sa no se wo obi ana otaye a at least ba ko bi ebetime den efom akọ enti stress na yeka ho asem no wo oba wo be ma no mo nyina mo hia asomdwe mo hia peace of mind ntokwa nkitenkete no etimi emma awon ho asem edene enti se ya kana yeka bebre no 21st na nyene nyina na wo de ba ho a ye ma waduro wo de ba ho a ye hwe wo haw no yetie both sides ebitumi kokunto kwa nyina wo ebitumi ba na abada ne ntoko ho no yes men solo nkwa emma men solo wo ba no nkwa memma bebre na so den yen hospital yen be ma ne nkwa da be ma no oba no timi chinchin sofofo ne be ma ne busuafo nyina mo no na akasa onfi oba no because of Felicia no 100% okay hwe ha no Three Hawaii ba no na ha no yes say na traditional ye hu say bibisi a ye de so bono ye de show ba no enti ono no hu say hwe ha no enti because hospital ko ye den ebetuma ba say na ho ye den bet ebibi ye den asesa kwada kwa hwehwemu na oba no so na adwen enye ne fine say oh enfiri be ma no ho efiri mi ho na mo try say kwa metina ye den afa so na mo atutu mo ho no na mo then you begin the journey na mo start to fight it but be man obeyi nani on call hospital ko ye hwe na wapia oba no kwa say ono nko
so okona ye twena infection na ha na if sa infection no one na de ma no de bia no isa nsofi no odwane mu nsofi na ya no odwane mu na ye treat nsuo no na ma nsuo no be ekroje na still na no ode no ekokobo mu a se wasan de wasan no it most of time ya advise say mu mienu nyina bra e be check infection e be check hormones na hwe o hormones no pepepe ni nyina produce na ya hwe oba no o x no ovaries etukosua na kosua na eto no na afa betimi adan afa nyinsen wo be ma no so sperm count is saying the sperm motility the morphology the shape and the same way and ho dey betimi dey asremi akọ and afa dey so the quantity no e betimi anyimo ba ye hwe ni nyina answer say hwe na bibia okay then what dey no psychological issue stress and all here counseling all here kasachire or lifestyle now what the healthy food what maintaining healthy body weight your exercise maintenance and check ni nyina ya niam your ma advice wo ho na wa koye nti wo kwana wo hwe odidie yie aduane we na wo say ma pumpkin seed very good pa ma member pumpkin seed say open sperms na o sperms no only enough and I say the quality no of mu a pumpkin seed mi kuro mabu it's the same pumpkin seeds no ya there what I check organic shops na ho ne fruit no ya na ye kese te say watermelon okay yes na ya na ebre na yellow nti yellow sa na uyi ne seeds na ebi seeds e green ebi seeds so yellow te say ne ho na uyi nti no sa na o che organic shop bia say wo pumpkin seeds a omotimi di ma very good pa it will you so a eboa improve sperm quality no and the quantity ni nyina then watermelon seed nso very good in katie ni nyina ya de a esiesie watermelon seed no obawi ana obemene obetimi awe okay obi ate say nkatie yes ebi mo so etimi de ye nkwan okay ebi mo timi de ye nkwan obetimi aye ne powdered form na oye de o de ye nkwan ebi wo obetimi asane sa na owi a ene ne nkatie taste ya ye pe enye say enye nyono nti enu ni say na wo kire ne say ma be ma ntwen say me low sperm count be ma bi atimi home remedy obetimi aye Tony what yes nti yes we na we eno ne pumpkin seed udi pumpkin watermelon na we ne seed nso aka ho ni ya good nkate raw one say fresh one I will market good pumpkin seed and I will this is pumpkin yes ebi dey to me ba as green ebi dey okwana ye green ma wa me nka say enye pumpkin seed na e no just that your varieties of pumpkin okay yes ya hono no me say o ya na o de ne hono kra de ye aduane yes it mean dey nkwan it mean dey aduane different aduane udi a eboa na ne seed nso no obetimi awo na wayi ne ho afiri ho ana say obetimi a blend e ma na ye powdered one o ye nkwan po a obetimi aden ade agum na o udi eboa esisi obema no ema moja sperm cells sperm so atadwi ni sa we no tiger nut nyina ya de good good coconut water ene ni duane nyina ya de a wodi a eboa improve boost sperm count good this is another Sompa one FM okay we say we green nyina ya pumpkin na nyina so ma the same benefit nti wo say wodi a and I say, oh, yeah, na oh the fry you na and I saw win a raw cry a bois a boost to sperm count and so improve sperm quality no so at the amount and doctor ubo chemicals so no ho will be sending me message say me miss say wo mo former goodie no minus no na galam say for na ya o mu use sa aha we ni nyina ka ho they are all toxins e call ni pedua betima affect the quality of sperm yes yo ene where you are no enti no abusuan said dey do the doctor say osu betumi abadwumadie ni so say bia wo asem bia opese wo bisa no ana say wo nka to so bi a wonso wo de adom yan e ma ne 0260 196064 0260 196065 nti no wetumi aba dwumadie no eso wo asem bi se bia the doctor edi hu nkomoyi last week ye share ema no afem ema onyabotra pa akyekyere mu nene so emema no
wato ye bo akyekye mu no nti no wasem bisa bia no wobetumi afrɛ yɛn na onso wode adom yɛn yɛnhwɛ sɛ ɔfrɛfo a wabɛn yo pacho wobetumi asan afrɛ bio mu wae sɛ kate nti no 0260 1960 64 na 0260 1960 65. Hello. Good, yeah, Ejao. Pacho, we didn't baby our free and free. Kasafri Ablikuma. Pacho, so Kasafri. Ablikuma. Yo. Uncle Sammy and Pacho, Doctor Tio. Someone can sit not seven campus, become Ikaka. I can for a friend of a flare. Okay, a flare. Yo. Because me, when I'm a prophet, into my money. Why are you Papa? Uncle Sammy, you're dancing. I mean, show me as well. Can I mean the tree dean? So I meant to me, I can't tree dean until what catch the dancing. So I say, friend, a fray, and not a doctor boarding. Uncle Sammy, you're dancing, Papa, and I mean, show. Offer for me, Pacho, good evening. Pacho, we didn't even be our free and free. Your call has been put on hold. Your call. Pacho, we didn't even be our free and free, could say. Yo, Pacho. Pacho, I see a fellow saying. TK. Pacho, you, Doctor Tio. Pacho, you bet a doctor. Then I now can say, especially I get the blame, and Ninya accident to be ama me stressing na me stamina ni na popo na me san bobe 15 years na me nya program me san nya enti hania no at etare me ni nayi maya se sabe 20-25 years enti ama me dia kofom the accident number 9, so you can also nama Nanya Salu Plesana, remember them na, and I'm the years of the corner. Now, you show me more no Kataka, no, Yama, maybe they are sorry, bit of a accident, no, it me wiki any padria. A former accident affected maybe Pacho Ginaso, doctor, no worker, Ginaso. Say, one accident, no accident, no, affected spinal cord. Just say, when you put Jenny Nano, free, a sort of call echo come from no, or by my son, you got nerves and a man yajuma. And I feel there's so saying Tina Eddie Moja Elcon, your bearman also a tinny and a Moja Nam. Says Sebastian Moja Edro year. Me Pacho, what's a doctor and can? Aha, nti would ye and accident, no, I think kind of bomb will be. I won't come in. You call Puma 3 weeks in the call Puma. You stand by and I a 3 crowns and I'm in the shot and I'm seeing the Nancy. Yate, nti no, my doctor will soon it nti obey you one no. Why, Fato Somaya for France Fujinaso. Doctor, I know you know my. Me Pacho, good evening. Good evening. Yo, me Pacho, would you be a free? Yeah, Joe Sompa. Pacho, your friend Ahmed. Me free no wa. Yo, Pacho, my doctor and you. Doc, with ya, some of me be son. Symbia actually me for some time. Na me nya result. And I'm see many opportunity be me the baby sa doctor.
Pacho And Bisano. say Oba Equifichiria na only no bibi after we a feature no maybe 2 days. Now what to coin? Oba no to coin. Oba Busumi Numuano. The following month was say Wafa Yifunu. Now a chireno yet is say one of them may be this was Shaho. Now, send a bear Obano so dini or a famous. Na Edmugwasem beto a Bushan in Tino. A Chanyama or Bewui. Na say, or no a branch here by Kona yet say, one in the Wahono. Also, a claim say, on it. Obana ne fa yefunu na obana nso mpese ye be DNA doctor ye be dan ye ho ne kurewu ye mfa no court ana ase ne be ono so ye famous ye mpese ye be gu ne maze ti maseme ewu mu no What's a bit there do kakra but the advice say come what me I try na ma convince na mo DNA test and car I don't know about assembly nyina mu but say while we in the message just 2 days now in this year the chance I will find you say na very slim a year chance obet me then I find you say just 2 days after say while we in the message I don't know maybe miracle be na most of the time that's the time what they no e prepare no ho say be ya or kusuare be den beto nti most in 2 weeks after say the menses no we no in 2 weeks mo no and I'll be to me den afanye say easy but say why we and the next the following 2 days na one in this year and no say no chance wo say obetimi afanye say no 70 ebetimi aba say first or nikunu na on in this year answer no two kwan no ebetimi aba say nyane ba but then omo nkora mo try kwan bia so na mo ye DNA test na ntokware nyina no ensi wo Doctor Yedase, offer from Pacha, when I will chat to good evening. Hello. Hello, good evening. Good evening, madam. Yedase, Pacha, Udini baby, I will free and free. But your friend Sandra, Pacha also casa free him, Sandra. Nsawom, Pacha, my doctor until you. Meno. Now, the thing they can say, we have meno 25 years about send. Me Pacha, Jinaye, one whom and the moon shadanda ho. Pacha, Sandra was saying. Sister Sandra and Tienka Sister Sandra and Pacho Tienka. Me Pacho you. Aha, Pacho not was same beside anything. I said beside say, me now 25 years but mean to me finding say. You. Other couldn't know how many years ne? And how many months? 6 years. 6 years. Me Pacho you. And Tantra his runabout. Osi filling station honuma oba. Ebe hwehwe mo ahwe wo ha no. Why? Me Pacho you. Yen fa number ready again. O say yen fa number ready again. Oh, Dabi, yeah, the number be that screen no say o hwe TV so na say we are obetimi abo number no. Nti ye be san so abobo number na man why? Me Pacho you. Aha, na what show. Yo, Sister Sandra, yo, yenso ya dase. Ebusia aha ne de afrefo ni nyina ebesi. Enti no doctor, san bobo 21st clinic mo number no na Sister Sandra ne wo mo pese mo fa ni nyina emfa. The number is 0540 0540 311 311 311 311 0540 0540 311
311 311 311 ebi say ana ye bo number ne ntentem omo ntimi ntworo 0 5 4 0 3 1 1 3 1 1 adaro frefrefo bi a ofre aso yare bo number ne ntentem ontra ma ye say enti utemi ana wa hwe na wa tworo number ne ye we die obia ebenya enti Dr. Sister si ye koye bre na ayebre wa asema etwato na ye surgery medicine de etwato ne se oye bema na one oba ete na awo no emba busuanfo munya abotre silent battle amuku odem before so we beti wo abonten no na nipa no wako abre wasu abre enti ya ye ma mo time stress na pam awo no kra no free ni nchen kra and I'm say odwen ho ni nti no ama awo ne mba wo be ma no so no memfa bufu memma obufu na o ye na yakayaka dia se be ya because oya say waboka akokofo obi aba ontumi nye den en produce ma nti ya na edane bufu ni ade nti misre onya obi a ma one ne so ni mu na mu nyina ye den mumfa kwan bi so a metimi afa so aboa na obi a ente no ho ase obi a nhwe ne pro ebia na memfa blame ne to baakofo so na monhwe na montimi solve problems no a wo ho na awo ne beba na aba yo doctor yeda se papa enti no brother no di kan frɛ na no say accident no ka chen sa ya won frɛ wo nti ya na wa frɛ number na yede to no ofrɛ a ebeje so na question e ka se bebre ni ma bebre na wo say ye ka ho asɛm nti ha de se ka adaje beboye ane tino ebusia yeda mu nyina mu ase healing point dwumadie ba wakwa mu kwasi ada bia nwumre bra no nsia abo adokotafo a womu free 21st clinic, the clinic of our time. The sciatica expert, sciatica originator, sciatica pace setter, one and a tenacia na ya fire dear baconia de se de semo and moatia see and ye casafa, the silent battle of infertility. And memma affem, quasiada bacono, ya share a mafem nene, doctor me share memma fem tea. When ya would dear a beboa ama was cells no, and no what was sperm no, a bit to me and yahu de now diawo, doctor de ama, ya dear beer 21st clinic say fabra one makache die yemwa die pa eye sciatica no entini na san to ase ekosi unamro mu no ya fabra ya kache wate na yankrobata no doso enkran ha say no tantra hill runabout yo ho aye di adwuma afetema behind Roman Catholic Church no there's a Roman asafo na waterma no ye no ye wo machi pay kaswa new market obom kwan no so obehu yan Kumase ehwan overseas ye ne Sompa TV Sompa FM ene wabro san kro no emu Sunyane Regional Hospital no first gate ene no omudi nhwe ni mu Tachiman enka ne GN Bank Dynam eno ene yiwo mu ayedi adwuma enkranza ye ben Children's Park no takwa low cost ye ne Sompa FM ene wabro san kro no emu takwa de efiakuma number 9 taxi station ho ye wo ayedi adwuma Brekum Goso Oboase 21st clinic mano sanji bio nefre enchechemu bia yare bia fre adokota mpanifo e wo 0540 311 311 0540 311 311 yadamu nyina mo ase Tony Rich Bitmise ene time yen ebesi entintan fidie no so afei ne mpanifo a wo MCR ho eno mo pagya yen ebesi Tarawan TV no so a unya bi hwe chichi ne benche ye me a me di dwumadi ho chia me medin ene abena bedu adepa kofi yada mu nyina mo ase ama mo enitie ene hwe doctor ehwe monim e 21st clinic yada se akram wote ayaresase esono se wa pomodin ana esono se wa hoden yare bia woni efri timenu maduro abra wonim yare no kofa bae we eye 21st clinic yina so a ye de sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo titru ni abrochirefo enim se yesa pa no ene yare e friend se sciatica se ye kase sciatica eye enhoma bi a efri osisi achi se de ohu screen so fa wo to ase fa wo nan to besi fom aya na atwetwew
ɛyɛ wo ya tutu titu ni anadwo itimi ka ona ba kopɛ sɛ de ohu yi na ɛma sɛ wonante akakra na ɛyɛ wo ya untimi nyina na so itimi ma mpaboa akra mpo wura a uhu 21st clinic ibenya abotre akyerɛkyerɛ mu wahu sɛ yare na ɛso afa osisi akyi ni nyinaa no ɛwɔ ne efiri yɛyɛ lab emogye mu ahwehwɛ mu bia ubehia no yɛyɛ de ma wo yɛsan so etwa scan sɛ opɛso hu sɛ de enyoma sitie ɛwɔ yefunu mu pɛso hu sɛ akora ne da ye onna ye o kidney o liver o brɛboɔ Sompa FM pancreas o yem nyoma nyinaa no etwa ho mfonyi ne yehu adekropɔte a ɛhaw na yewie a yɛde abibiduru a ɛkɔ anim yie yɛhwehwɛ mu customizing highly efficacious medications and yɛde ɛma wɔ fi sɛ wɔ 21st clinic no yɛgye di sɛ ɛnyɔma a ɛma yɛyare wɔ asase so nyinaa ɛnɛmmerɛ yi mu no dodoɔ naa no ɛfiri yɛnnuane die mu nti sɛ aduro foforɔ ɛkɔfa yɛnum akɔ a ɛwɔ sɛ nduro no ɛho teyie ɛsono mfidie a yɛde yɛhwehwɛ mu ɛna ɛsono mfidie a yɛde sa yareɛ ɛwɔ 21st clinic na yɛ branches no ahodoɔ no ɛdɔɔso to bɛfa number yɛ ɛda screen so yi na wafrɛ ɛsiane sɛ yɛwɔ Accra, Kumasi, Tichiman, Nkranza, Wenchi, Sunyane, Brekum, Goso, Debiso, ene Dwaboso. Chesemfoni a uhu nyina no every 21st clinic. Frɛ ye number mienu egu screen so yi. Na yɛnkyerɛw yasua ya ɛbɛn wo. Sɛ ɛyɛ akomayareɛ. Ɛsikyire yareɛ. Otu asintini atwetwe wayase etutu typhoid ulcer ayemkro oboa no ehyehyew wachikase no eye wo ya etutu wodwunso ntentem wohonam nyina adwa wo se de ade mokwa ye ho no ka wakoma to yem frɛ ye call center for no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161. Yebejo so nchechiremu ne branch na hodo de ben woni nyina no yebenya abotre na ye ne wadi nkomo se yare enkoa na etete wemu wani ngie a misro kanwakoma to yem esanse Nyankopon edi 21st clinic Abril say be you were free amane ne atete oyewa ufam efayare hye so say yewo Accra Kumasi Tichiman Nkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ana Dwaboso ye adwuma fridwada edi kwesi memenda so wani gye ebibiduro ho nko ade a ene na eye 21st clinic 21st clinic and clinic of your time. Sompa FM.